tempur banyak gak ya? Jauh banget lagi bujun. Ini lebih ambil ya. FR Persider nih cok, nomor 1. Apaan? Atas back. Belakang ada nih anjing. Ih, kemana tuh bocahnya? Nice. Maju langsung. Terobos aja lah anjing ah. Ikuti aku. Nice, nyampah batu. Nice, kenok. Ya bang, jadi laguan banget ini bang. Mana kabur kali? Udah di atas kali. Enggak ada atas. Nah nih. Apa nah nih? Nice. Ada lagi. Satu lagi back. Satu lagi cok. Astaga. Please menang. Nice. Back. Nice. Nice. Oh di atas cok. Udah kata. Rata. Mantap. Udah cok. Hah? Di atas. Yeah, boy. Mati mampus lu. Anjing back. Aish. Tinggal satu tuh bocahnya. Tai ayam.
Depan gue deh, Bek. Bocah ya, Bek. Depan gue tadi tuh bocah itu. Aduh, kalau kaki bang. Wah, Mampus. bangsat. Aduh, Bek di ini, Bek. Efektor gue mana, Cok? Anjing. Yang depan tempat tadi kita perang. Nokatu. Nice. Yang iya mah peluru SG gua habis. Peluru gua. Dunia ini. Bangsat banget peluru SG gua habis. SMG gua kasihin lagi. Tuh lagi mana ya? Astaga, nge-lag nih bocah satu lagi. Bocah nge-lag. Yo, berkat Obek ini dihidupin lagi gua. Kan konten double factor tuh, Bek.